Menta perlong wara HP ke kubur. Prateli ki sektor how line of control. Kiladan hapring ke thama. Ya clash ke India Pakistan. Tong ini ngam. Kajing penkain jong ke kauput Pakistan ya kajing sangai siat saudong line of control. Kala peteng khatway militer. Ka small arms firing jong ke Pakistan. Target ya prateli ki sektor jong ke India. Ong ke report. Kajing siat kajia. Mar persya ke area Kupwara. Baramulla. Punj. Rajouri. Bat mar persya ka Mendhar. Ka Indian Army ru kala jubab mar halor kani. Ki pus jong ki sipai Pakistan kumju kila syak target haki area Nowshera, Sundarbani, Badha Angkur. Ka jingkut no jong ke jing menjur sangi Asyad kawan hadian jong ke jing hert male no ka besar kai ha Pahalgam ka arpo 3 April. Ka ne ke jing penken sangi Asyad jong ke Pakistan hadin ka Pahalgam attack. Ka pendikut no ya ke jing dai ka bajai ka banadu usnam arhajar pwe. Ka Pakistan ka target ningkong ya ke Kupwara bat Baramulla bat hadin syakiwi pat ki sektor jong line of control. Kam ka India baka Pakistan kanang penjur ya ke jing kanat wala dalapan scam biang ya ki kendon sangi Asyad. Ka jing ting yo nang he ke jing le ki rupat ba hajan line of control. Kilapan kre i ke kamrari hapo kendau lane baki ong ki bongkes. Khubli Shibun, Storyteller, London Network, Daily Post.